درباره داخویانین جهپه ین چارەسەرکردنا پرسا کوردی لە تورکیە رەخنەیەن ئاک پارتی لە جهپه کودبێژن بنەکووکە کێشەیە کوردی جهپەیە دێ سەردەما دەسەڵاتە واندا کۆمکوژی دەرهەقی کوردان چێبوونە بە دەستور زمان و نەتەوەیە کوردی لە تورکیە هاتیە قەدەغەکردن لێکان بزانن دە سەردەما ئاک پارتیەدا چ پێشدەچوونێک چێبووە پلانên wan çinek و hetan hajî di nava yek mehêda lê serstranên bi zimanê Kurdî hêjî xelek dihêne girtin û eşkencedan di nava yek mehêda heft konsertên bi zimanê Kurdî hatine qedeğekirin çar şanû hatine ragirtin. Ji hêjayê Abdulehad Arvas parlamenterê AK Partî ji wanê dipirsim hêjayê Abdulehad gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24 hewin AK Partî hewa bi xwe jî got yanî binekûk serçaweyê kêşeya Kurdî li Tirkiya Bakurê Kurdistanê CHP ye bi destûr netewe zimanê Kurdî qedexe kiriye danpêdanê pê nakin. Erê AK Partî çi kiriye ji bo Kurd û netewa Kurd bi taybet zimanê Kurdî ku heta niha jî nahêlin konsertên bi zimanê Kurdî bihêne li darxist. Denk çorma. Dengê me tê? Ez dixwazim Gîte hat belê kerenke. te pirsan bihîst gelo. Ne ola teze dengê te hat. Tamam hûn wekî AK Partî dibêjin. Baş dibe. Tamam. Hûn wekî AK Partî dibêjin binekûkê kêşeya Kurdî CHP ye. Di desthelata CHP da komelkujî derheqê Kurdan çêbûye. Zimanê Kurdî bi destûr hatiye qedeğekirin, danpêdan bi destûr bi netewa Kurd nahête kirin. Lê ez dixwazim bizanim di serdema desthelata AK Partiyê te ku zêdetir ji 18 sala ye çi ji bo Kurdan zimanê Kurdî netewa Kurd hatiye kirin ku heta ev rû jî konserên bi zimanê Kurdî li ser desthelata AK Partiyê qedeğene û nabe bihêne kirin. Em vî bê tarixa CHP da qetliam Kurda hatî tarîx vîsar û qetliama geliyê zîla yek qetliama Tunceliyê jê ra dibêjin. Yek ew ku di wanê da sûsê heft kesê di zamanê Molalê hatine qetliamkirin hatine kuştin. Di dönema CHP da qedeğen bû. Kurdî netkarî xeber da. Hêk netkarî di hepsê da, di zindanê da rê xwe ra bi layê xwe ra Kurdî xeber de. Kêf halê wî pirs bike. Ma wî weziyeta wî çane pirs ke ev hemû qedexe bû. Heta di sala heştê da di sala 1900 heta wî evren jî ev dewam kir. Ev Eski 19 sal AK Parti li ser iktidarê ye Parti zanîngahê yê me da li yê Wanê Diyarbekirê li yê Bîngolê zanîngaha kurdolojî vekirin. Meelimê me yê kurdolojiyê niha bi zimanê Kurdî teelim dikin. TRT Kurdî ewa çend sal e bi zimanê Kurdî xebera dibêje xebera çêdike, programa çêdike, tarîxa Kurdî bi milletê xwe ra dibêje. Zimanê di Tirka da, di Tirkiyeyê da zimanê resmî Tirkî ye ama zimanê xeyrî resmî Kurdî jî qedeğenbûna wî tune. Em di siyaseta xwe da jî bi zimanê Kurdî diaxavin. Em zimanê Kurdî her derê dibêjin bi milletê xwe ra meclisê de, baxanlığê da em li der Binêra Cumhurbaşkanê me, Reîsî Cumhurê me Recep Tayyip Erdoğan çû Batmanê, çû Bîngolê me Batmanê Qîzê me Batmanê Xortê me Batmanê bi zimanê Kurdî bi defa bi elbika bi sazwariya pêşberê Recep Tayyip Erdoğan kir. Feqet em îro dêna xwe didinê kî di vê esra hanê da her wekî ku AK Partî Tayyip Erdoğan di 2015 da
گازی کاک مسعود برزانی کر ها دیار بکری گازی اوزانی کرده شوان پرور کر ها دیار بکری و وقتی لیلا زانا هبو زف هبو فقط هدف و پککی تبکیکی مزن دانشان تمام هذا برسك يدنا برا اخ بارتي تخازم زيادتر قال خباتن اك بارتيه بكيد دما دس حالاته دا هجي كونسرن بزمان كردي هنا قدغه كرن يا هري داوي لكوجا علي از بيجم دناوا يك مهدا شاردارن اك بارتي نهشتنا حفت كونسرن بزمان كردي 4 شانو بهنا لدار خستن اريجلو هون بحثا راكرنا كيجان قدغه يتكن اگر هجي وهايا راکنا قدغانا سر زمانی کردی هیا اما سر او اوزان ما دگوتن خدا اگر مدح پککی بکن مدح دجمنی کردا بکن او قرار شارداریا داوه از نظر محلیه قرارات تمامه باشا تو هون داخویانی و پروپاکندین جهه پیچاوا دنرخینن گاوا دبیجن امی پرسا کردی لپارلمان ترکیه بیاسا چاره سر بکن گلو ریت دچا یانجی بویر یا آنها اپوزیسیون لسر بچیتن ده بکار بیتن دست حالاته ادی اک پارتی جی دست حالاته راکا شوناوان او ببنه دست حالات کلمه کی کردیتی دبیجن کی دجمن بابه نابه دوست لاوی و فهم کر اب کلمه بله ایجا کی دجمن بابه نابه دوست لاوی دجمن بابه دجمن کرده جهپا و هدپنه اخ پارتی نینه لورا جهپا اگر کو 8 سال سر سکین اقتداری دا چرا چاره سریا مثلا کردیتی حل نکرد چرا دردی کرده درمان نکرد چرا ایرون ها ام بنیر نوا مجلس دا ده هدپی دا ده بجه ام تنسیجی کردانن چند وزیری وان کردن 67 حب وزیری هدپی 40 حبی وی ترکن کردنینن اما دناوا آخ پارتی دا نیسکاتی 6 حب وزیر هنه ملت وکیلی هنه پارلمنتر هنه همو کردن تا مشکله کشی تنه مثلا کردیتی 100 سال جورتر مسئله کیه مثلا کردیتی بری سیاست مدار ما دمر ال مسعود یلماز وان دین همو دگوتن ریا کرداد دیار بکری را در بازه به فقط چی کرن فقط بخواپاندن آوی ملتی درد کردا درمان نکردن که ایرون ها یکی کرد بخاره بخازه خبر بده هر مکتبا özel امجراز مخصوصه وکه تو انگل بیتنه اما لیبلی عبدالاحد اگر بکرتاسی جی بدوان شرط و مرجان اگر بو خاطره دنگان جی با اک پارتی آماده یان جی امکانته دا دیسا دست به پیواجو آشتیه بکه بکرتاسی یا او آجوت پیوا سرکردن آجوتیا کو به مثلا کردیتی دا اک پارتی فداکاریا کو کرد تاریخا عثمانی دا حتی ها ته اقتداری نکر بو چا بو اخ پارتی هر گوی خدا هر کسی کمیسیون چه کرن هر کسی گوی خدا نی گوتن کار ام مثلا خو حل بکن چه بو پکه کی افساد کر خوشا پکه کی تنبو خوشا فتوجیا تنبو خوشا دولت خارجه تنبو آن افساد کرن یعنی اگر کو د ترکیه دا از وی مسئله بیجم مثلا ها متحد می ان مزن هنه کردن دولمند می مزن هنه کردن لسوریه اب حقی کرداتنه عراقی دا بلکی د منطقه و دا کرده حقه که خصیت دستی خو اما ایرو چرا پکه که بیاد دجمن آیلا برزانی دوستی کرده یا دجمن کردانه جه هندکا ام دبیجن چند سال بریا نها و تا کو صلاح الدین دمرتاش قراره کی دا گو که هر کس گره رابه قولانا بگره اسیانی بکه سر رابونی بکه نیسکاتی 7500 گنج کرده هاتا کشتن سبب چه بو؟ اما قاندیل دگو هر ماله کی گره کی گنجه کی وره کشتن اف کشتندی که خلاص ببه و جهبه درمان کردانین زهرا کردانه جهبه د فکره ویدا د قاف ویدا ایرو قلشدار اولو کرده که علویه طیب اردوغان چگو گو اگه د درس میدا قتل عام درس میدا دولت خطا کرده از معذرت دخوازم و چاگه رئیس کمار بو قلشدار اولو چرا معصابی مسئله ناکه ساده دخاپینن ساده حزد کن که کرد دستک بدنوان هر استانبولی دستک اکی دان خاپاندن کرده درد کرده چی بو؟
تمام هجای عبدالاحد آرواز پارلمانتر آک پارتی جوانه سپاس شبوه هوا